dayta bibig mo saka umisip at para adagos dayta kas marfil ang ngipin daw gamit ta buok mo pangul kulute kentakiray mo akaspul lalayaw iti mali nagsaway nga pintas mo awan umasping numaranyagan talumabaga apingping tanak kay tampukan takalin mo akasla bidwen tauray nagmismisuot ka napintas kan tulae no bingiem dayta bibig mo saka umisip at parang adagos dayta kas marfil ang ngipin da gamit ta buok mo pangul kulute kentakiray mo akaspul lalayaw iti mali akalida naglibnos nagpintas ka aglalon numisem ka ay maalukoy daytoy ritna takalit di tapingping tinangkayaw to'y ritna ngagrupap di talaing ading ko patpatken ka mabalintan man laeng ngano matmaturog ka at daktasibay mo tapnon banbantayan ka matmatapday tarupang pingping mo akalidan nga umanay laragsak bang arko kenlinglingay paliyupoy akalalamiisan sabsabong akababangluan
Ipuloy mo man dito'y pusok, barukong ko mabang-aran. Nuwag tatamdag ka, o ading di tanay tawalip nus tarupa. Inak mabuybuy anu kumalan mabalin, agbatayag dua sanga, tasya kuntay manak tapaya, ken ka o ading awaning gana. Ngamin nyaya mangriribok dito'y puso, wan apay asita tarnaw, barukong ko awan maning singa, buangin ipuloy mo man dito'y puso, barukong ko mabang-aran. Nuwag tatamdag ka, o ading di tanay tawalip nus tarupam. Inak mabuybuy anu kumalan mabalin, agpatayak dua sanga, tasya kuntay manak tapaya, ken tao ading awaning gana. Ngamin nyaya mangriribok dito'y puso, wan apay asita tarnaw, barukong ko awan maning singa, buangin ipuloy mo man dito'y puso, barukong ko mabang-aran.